Assalamu alaikum dostlar. Millet kanalının efirinde usta aşçı programması bu sizlerine canlı yürekten selamlar ve elbette ki lezzetli bir aşını pişireceğimiz. Bundan da hayırı girayımız için bugün bir sürpriz olacak. Nasıldır bir sürpriz? Programımızın gidişatında bileceksiniz. Şimdi ise bu sizlerine bugünkü aşımızın resepti ile nasıl yapılacak tanıştırıyoruz. Buyurunuz. İşte dostlar reseptimiz ile sizin de tanışsınız. Bugün ne pişireceğimizi sizin de biliyorsunuz. Güzel bir kabak dolması, doğru mu? Doğru. Girayım. Keyfin nasıl? Yaxşı mı işi? Yaxşı. Aşılarını pişirmediğinde hazırsın. Sürprizge hazırsın. Evet. Что-то я здесь, знаете, боюсь теперь тебя. Eminlikin evet ayırmadın ve sen doğru yaptın. Acayip bir şeylerini gördün. Gördüm. Evet ki biz de gördük ve sizin de dikkatini böyle güzel prikvatkalarga celbedemiz. Bu prikvatkalar aslında böyle sıcak bir şeylerin kurumdan çıkarmak için işlep çıkarılar. Ama bugün bu sizler için onun yanı bir hususiyetini göstereceğimiz. Nasıldır maksadıyla? Elbette ki girayının kollarını keseteceğiz. Bak sen bularını bugün giyesin. Giy, buyur. Только так я свои перчатки еще не использовала. Giy. Ve programımız devamında sen onlarını çıkarmağa sana ruhsat verilmey. Sen bütün şeylerini tamam onların yardımıyla yani onların kollarına giyip pişireceğim. Ve birinciden ne yapmaya gerek bizimkiye? Нам надо обработать сначала цветник. Nasıl bir şekilde ne yapmak gerek? Aslında dostlar, kabak hakkında söz yüksetsek meraklı bir tapılmalar var gelemiz. Nasıldır bu tapılmalar sorarsanız, mesela için onun böyle portakal tusu bizge çok yaxşı keyfimizni yükseltir, keyfimizni ko'tarar. Çünkü biz bilemiz ki depressiyaga uğramamak için biz elbette ki böyle renkli şeylerni aşlamaga kerakmiz ve ularning sırasına portakal tusda böyle güzel kabak da kesildi. Nasıl bunu yapacağız? Ne yapacağız? Нам надо отрезать ему голову. Böyle şekilde. Koltuklarını getirir mi? Мне удобно. По сравнению с тем, когда я с одной рукой готовлю. Вот. Elbette ne yapalım? Нам надо выковырять семена. Elbette ki dostlar bundan da gayrı güzel koku ve biz bilemiz ki kabak universal bir sebzedir, mahsulattır. Çünkü elbette ki onu en tatlı yapmağa mümkün. Hem de tuzun koşuluğuyla, bir hamurga koşuluğuyla o tatlı olmayan bir güzel böyle yemeklerge de onu kesetmeye mümkün. Ve birçok böyle aşlar, milli aşlarımız, misal için kabakla pişirilgen aşlarımız, Yalıboy'da yaşayan vatandaşlarımız çoktan elbette ki pişirediler. Ta sürgünlükten evvel onların yemekleri kabaklı olabilirdiler. Misal için kabaklı mantı, kabaklı burma. İmam Bayıl'daki bu aşlarda daima esas böyle sebzelerinden birisi tam kabak sayılırdı. Şimdi biz urkuklardan temizleyelim mi? Aslında biz onu urkuklardan temizleyip böyle
урнукlar ama evden hatırlamağa gerekmez ki böyle etip biz bu urluklarını atmayız, onlarını yuvup fırında ya da tava üstünde kurutsak onlarını azı bir semечка gibi aşamağa da mümkün çünkü aslında başka bir böyle semечка ve cevizlerini koyayım. Kabak cevizleri bizler için, bizim özbiyetimiz için çok faydalı çünkü özbiyetimizde olan bütün yaman mikroplarını onlar yok edeyim ve elbette ki bizim aşkazanımızın güzel çalışmasına güzel bir yardım edeyim. Алиля, ты знаешь, сколько разнообразных можно блюд приготовить из тыквы? Например? Оно не заканчивается на хабахлы бурма. Например? Можно сделать тыквенный суп-пюре. Можно сделать кекс из пюре тыквы. Можно запечь тыкву, пожарить тыкву, пожарить ее на мангале с мясом. Есть множество рецептов, в которых участвует тыква. И это не только наши традиционные рецепты. То есть американцы ее построили, освоили так, что делают из нее целые пироги и торты. Коржи делают из тыквы даже. То есть тыква это одно из самых универсальных продуктов, которые можно приготовить как и соленым, так и запеченным, так и в сладости, правильно? Да, как кабачок. Кабачок тоже готовится? Кабачок, да. То есть мы из кабачка можем сделать сладкие кексы? Да, и варенье, и коржи для тортов. Ko'ryapsizmi do'stlar, Ustashchimiz Girayga Ustashchi programmasi sizlar uchun bir cho'q meroqli syurprizlarni hazırlay, bir cho'q meroqli ma'lumotlar sizlarga bo'lishmaga davom etadi. Ve men bilasam bu so'nggi meroqli ma'lumot değil. Çünkü masamız üstünde daha bir cho'q meroqli bir cho'q lezzetli bir sebzeler var ve mahsulotlar var. Ve men bilasam shunda ularda da biz meroqli ma'lumotlar bileceğimiz. Şimdi ko'rganimga ko'ra bak bizde et var, soğan var. Bugün biz böyle güzel kabakni böyle pişireceğimiz, запекать edeceğimiz, doğru mu? Kavuracağımız. Bugün o tatlı olmayacak. Güzel. Еще, кстати, я готовил торт из корня пастернака. Молодец. На рынке продаются, знаешь, какие? Вот, из него тоже можно приготовить. Из морковки готовят торты. Есть морковный торт такой. Я его еще не пробовал готовить, но очень-очень хочу. Böylelikle dostlar bu sizler ile meraklı bir sürprizler, malumatlar ile ve reseptler ile bölüşmeye devam edemiz. İşte nöbet endi kırmızı biberge keldi. Onu da endi kesmeye vakit keldi. Doğru mu? Я не чувствую, но лишь или кисесен. Так, и нарезаем перец. Кстати, в перчатках намного удобнее работать, чем с одной рукой. Успокаивай себя, успокаивай. Нет, это действительно. Что? С одной рукой было действительно неудобно. Не готовьте никогда с одной рукой. Так, дальше. Берем лук. И с луком будет потяжелее. Ты справишься. Так, почему мы усложняем задачу мне, а делаю все я один? Давай делить. Потому что ты у нас Ustashchi. Нет, нет, Все, ты наказана. нет, давай. нет, нет, ты у нас Давай Ustashchi. равноправные права. Да, нет, нет, нет. Ишь ты надумал.
найти легкий способ. Итак, у нас уже все нарезано, да? Да. Что мы Теперь делаем мы дальше? разогреваем сковородку и наливаем туда масло. Сейчас мы закидываем помидоры. Сейчас я вам расскажу один секрет, как смягчить баранину. Значит, баранина. Просто нужно выжать туда один помидор томата. Он размягчит те волокна баранины, которые не размягчит ни уксус, ни киви. А где ты узнала о этом рецепте, Ирина? Честно, я его готовлю сам первый раз в жизни. Угу. Но у меня его часто готовит мама. Угу. И она говорит, ну приготовь вот это на передачу. Я вот думаю, ну будет интересно. Потому что мало кто вот такое блюдо готовит. То. Ну, ты больше любишь готовить какие-либо пироги, да? Да, я люблю готовить десерт. Ребятки, достар herkes böyle olğanın gibi en tabii en lezzetli приправа, yani qo'shimcha bu elbette sarımsak. Çok lezzetli bir yemek, bir sebzedir men bilsem de elbette o bizim aşlarımızga ozgunluk qo'sha, o bizim aşlarımızın dadını daha da yükseltir ve elbette daha da güzel eter. Bundan da gayrı onun tarkibine kirgen vitaminler bizni bir çeşit viruslardan kurtarar. Çeşit viruslarını yok ete, mikroplarını yok ete ve şimdi böyle men bilsem anlaşılmayan havada ya da sıcak ya da soğuk ola biz elbette ki bu güzel sebzeni aşamağa gerekmiz. Çünkü o bizim immunitetimizni hayırlaştırır. Doğru mu? Добро. Так, теперь мы должны добавить соль. Мухай
добавляем туда перец. Так, теперь мы добавляем мою любимую приправу, это тимьян. Я очень люблю. Берите тимьян либо свежий, либо сухой. Но берите лучше специи на рынке, потому что в упаковках они уже выдохлись. Лучше брать на развес, правильно? Да. Так намного вкуснее будет. Так, что мы делаем дальше? Так, дальше мы режем зелень. Не слишком мелко, чтобы зелень у нас чувствовалась. Так. И это тоже отправляем туда сушиться. İşte dostlar, vaxtımız pek tez geçti. İyi, kıymamızın da hazır. Вот такая вот у нас красота получилась. Что мы делаем дальше? Так, дальше мы заполняем нашу тыкву. Перемещаем тыковку на противень, правильно? А если вот у тыквы дно неровное, его подрезать, да, наверное? Не обязательно. Не обязательно? А такое блюдо, оно подается порционно? Нет. Это делают и в больших тыквах, и в маленьких. Но лучше всего делать в больших, если большая семья. Даже каши в ней тыкву варят. Очень вкусно получается. Так, вот так у нас получилось. И отправляем в холодную духовку. При 180 градусах будем выпекать 30 минут. Закрываем, да? Отправляем. Biz ise dostlar bu güzel yemekni fırınga yollaymiz. Bizden ayrılmanız çünkü bu yarım saat bizler için ve sizler için pek tez geçecek. Biz ile olunuz ve elbette ki güzel yemeklerin neticeleri ile tanış olunuz. İşte dostlar, reseptimiz ile de bir kere tanış oldunuz. Yarım saatimiz pek tez geçti ve bizim güzel yemeğimiz endi hazır. Ve elbette ki biz eminiz ki siz de şimdi bizni seyredip bu güzel yemeklerin pişirilmesini bekleysiniz. Öz fırınlarınızda ve bizimle beraber pişiresiniz. Doğru mu? Serlivası bizim yemeğimizin, güzel yemeğimizin serlivası nasıl da bir kere hatırlayıp. Kabaklı dolma. Elbette ki dostlar, kabaklı dolma ve biz giray dadoy ile sizler ile gelecek haftaga kadar sabırlaşamız. Biz ile erdayım olunuz. Ayaklarınız ve elbette ki aşlarınız lezzetli ve tatlı olsun.